الات مشوارن هجا اوپراسیونن لشکریین ترکیه شهر و پفچون و هر واحد جوینا اولهیه یاسر حکومتی ترکیه رجب طیب اردوغان لقال ابو جوینا اوارته لقال برپرسندن ان ترکیه بري بدخن لسروي جوینی جی صدق زیلان حقوق ناس ج دیار بکری میوانی من سلاف بوده که صدق که صدق روش ببر چاوایا 40 ساله اف روش هر چند روزا چند دمکی بردوام دکه شهر پفچون کشتن اف کشتنین داوی این کو هجمارک زده سربازین ترکیه هاتنه کشتن چی باندوری ل ترکیه دکه دست پیکه ده گر اشته بپرسم يعني جور قناعتها من او بوير جريداي الشر فلسطين واسرائيل يمني بقرا حتى ناكوكي ما بين ايران وامريكا ودخازن تركيا ناتو بقته ببا اندامي بلوقا دن بلوقا تشين وروسيا وايراني او PKK خاصة قانديل وساخويا كي نيزي ايراني دمشق روجافا نيز يعني روجافا نيفي يعني نرمايك شبر ما بين روجافا وتركيا وحرم كردستان آزاد وامريكا هل بجارتين تركيا هي او مسألة جرينجا نيزبونه كي يعني HDP دم انا ام دبيجد دم او AKP نامزد او هالبجارتني اسطنبول خاصة پر مهم جبوي حكومتي AKP او بويارك بريويزي ديسا تشيبو حتى او بويار انقره وان تشتا في بواجوي صابوته دك غور قناته ما اوه مصلحتا گل کردستان تیدا تنیه روجاوای تیدا تنیه کرد می باکور استیدا تنیه او شرک نشره يعني ایمه از وسا دنیرم هناك تشتان او دکن ثابته دکن آلی عسکریزی يعني ترکیه بهیزه PKK هیزی و ترکیه را شربک تشتكي دست اوزي نخويايا يعني وان تشتان همي وقتا كو مرو ميزا دكن وينا باري مزن وينا مزن ميزا دكن اويا صابوتا دكن يعني جيانا كردان صابوتا دكن زرار ده هر دو كردستان روجاوا و كردستان باشور او كردن تركيا باكور زي ام تعداد بينن هيرش حكومت بشكي أنقرة زي كماليست نجات پرست تركان أوي كي كردان حسناك نيارتي ديك شوارا أوج دخازن حكومت تعداد كردان بك يعني بريزيلان از وساتي دگهم جنر خاندنيته قلت علاقه واني ريشين داوين ام PKK و چار سريا پرسا کرد و پرسا کرد به هفو دوره نینه موسیقی؟ يعني إدايوان جدايا أو دبين أم جبوي كردستان الشرق كن جبوي آزاد بنا كردستان جبوي ما في كردان فقط رعاليتا تشتكي دند بيجي أجر تو تشتكي قزنج ناكي تو زرار ددي جالي كردستان خاصة أو روجافا daha گرينگ دبينن آلي إيدولوجيك آلي سياسي نيزوانه تو زرار ددي روجافا او تو نكاري روجافا بباريزي يعني عفرين إشغال بو يعني دنگه کی تونه يعني او آلي دن إشغال كرن إيرش كر او اقتصاد او روجافا آلي آبوري سدي حشتي zarar davan yani وقتی هیرش دکن روسیا امریکازی همبری وان yani تشتکی ناکه مادام وسایه تو نکاری تو تنی تو نکاری تشتکیز بکی ام شر ناپاريزن شدت ناپاريزن گور دیتن آوازی او مثلا غلطه yani zarar dede rojavay dede saraser geli Kürdistan'ı gerek او şer davi be yani şart ana
aleyhi Kurdan da yani o buyar sedi set zararlı Kurdan. برزیلان ته بالکشان ده مجارکه گرن کو نها تیگوتون کل پشت قلیسان حتی باوایی که اشکرشی دناف بینا دم پارتی و آک پارتی ده پیوندیه که او اف اپراسیون اف ایریشین دما داوی ده گودبن yani ve peywendiyê jehevûdû dûr dixe vê mijarê ger tu tozekê ji min re zêdetir vekê nirxandina xwe yani AK Parti dixwaz İstanbul'u dîsa dest dixin o bajarê din zî heke bikare en giring İstanbul'a çünkü nüfusekî zêde heye o alî iktisadî zî pir mühim e yani Türkiye temsili ki İstanbul dest dixe pêşa rojê da Türkiye zî dibe hükümet yani İmamoğlu eviya hazırı dike bibe Reis-i Cumhur carek din yani eviya tiştekî ew bûye deşifre bûye eger dem beşdarê vê hilbijartine bi namzetê xwe ey Kurdan yani piranî tabana ve hinekî çepin nêvî çepin nêvî millî difikirin ew ê çep raya xwe nede CHP bidin ew ê namzetê demê wisa eger lehev bikin AK Parti vê meselê da yani karê wî heye yani ew dengek ku here CHP naçe belki dest dixe İstanbul lehevkirin ser vê ew ê bu esasî bu gor dîtina me zaten îlan kirin ke em pir bajaran namzetan nîşan bidin feqet dîtina CHP wan zî çêbû demê yani ew tiştek ku wan tiştan PKK û falan mesela ew dikin ew dem nine CHP nine ew dewleta Kur Ankara'da mesela mîna perîn çek û yani ew sembolek ye mîna wî difikirin ew dixwazin Türkiye nîzê Îranê be Rusya ew ê dibe ew neyarê Kurdanên neyarê ew ê ne Kurdistanênin ew dibên Türkiye, Iraq, Bağdat, Şam ew İran lehev bikin Kurdistan her du Kurdistan zî sabûte bikin hatta işgal bikin yani hükümet zî yani waktu boyarê wisa bû ew yani tezîqek ser hükümetê çê dibe eviya em bi çavê xwe baş dibînin Brezîlan pêş ku ez werim bültenê jî Kurdî cudayê nabêjin Brezîlan pêş ku ez werim bültenê jî bawayekî bilez hate ragihandin dihatin vîsandin ku Serokkomar Erdoğan peywendî li gel Devlet Bahçeli daniye li gel Meral Akşener jî daniye yani ev bêguman tişte gelek balkêşe li gel Meral Akşener jî daniye li ser rewşê axifîne bi hevû dûre û yani bertekên helbestên operasyonên ku Tirkiye dê bike li gel Serokayî Partî û Serokê MHP jî axifiye yani ev yek gelo dikare nîşaneyek bê ku tendensa nîjadperestiyê bê bilindkirin di vê proseya hilbijartinan de jî li Tirkiye Brezîlan ew tehlikeyê pir mezin e ji bo Kurdan mezûda 2 sal em dibêjin ew İYİ Parti yani Meral Akşener zaten ew muhalefet sabûte kir bi 2 teqdîkan sabûte kir masayê rabû piştî zî bi şeklekî din sabûte kir alî din zî nejatperestiya İYİ Parti û MHP zî cuda ye yani MHP nexuyaye Bahçeli ixtiyar e yani ki şuna Bahçeli bike ew pir giring e ey duyemîn İYİ Parti qedrê wan daha zinde daha tehsilî wan zî falan hene yani ilmi faşizmekî mîna Hitlerê tiştekî din dikin yani MHP hindik zêde em nas dikin eger her du bihêz bin hejmara wan zî sedî 20 daha zêde be ew alî İslamî zê Erdoğan AKP ew bikin her du ittifaq bin ji bo Kurdan mesele tengasek pir mezin e em eviya gerek bibînin mixabin yani 8 sale ew pêvajo hendekan da PKK sabûte kir gelek spas bote bi rêz Sıtkı Zîlan hukukna ji Diyarbekirê gelme